Hi guys, it's Nadine. Welcome back to my channel. Today I'm here with my grandma and we are going to make bazaar curry. Ek het al klaar opgeneem. Okay, hier gaan ons. Ouma, dis 'n lang opstel wat ek nou moet opsê. 'n bazaar is by the church to raise. I feel like where members donate things. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie. Dan is dit. En dan is dit. It is more than a fundraising event. Is dit klaar? Ja, Gaan ons nou stoof toe? ja, dan moet jy hoef toe. So maklik soos dit. Okay. Think melktert, koeksisters, hertsoggies, desserts, cakes, pannekoek. Ek het vergeet wat nog. Think hertsoggies, pannekoek, breads, cakes, melktert. Ek het I know there are many different ways to make I know there are many different methods. I know there are many different ways to make Oh, ek weet. Wag net. Ek hoef regtig nie myself te sien eet nie. Ek wil nie opkyk en myself sien eet nie. Hy neem af. O. Moet ek dit nou alles meng ook? Wat dit? Jo. Okay,